Karena ya. Mayo ke sini, mayo kejap. Mayo bahaya. Belum kejap. Kejap gua kejap. Hah? Inilah melakukan penyemprotan disinfektan antivirus corona. Pintu. Makin dokumentasi. Hai bang, dokumentasi.
Kita tiga. Ali gaji mo. Gajihan namin nih. Halo. Mana sih yung tulong? Bahaya mambuk kaya. Enggak. Belum tuh.
Terus. Nah. Panahan. Yo. Ngah. Terburu deh. Minum betul. Kami coba menca. Betul.